Perjoluma udah kami mau nate tu boru nami. Mau nate dia mau selalu nak ke boru nami. Sikok sudah cara tadi pertikianon alani hamu ke boru nami. Ilai kamu gugumuna. Anggia bari pas-pas tuata mu tujuh nonon. Beliau kai pasok dia mau doa ke gajang umur. Tutur dia mau nang akap saria. Di nadu ni huta. Mau nate dia mau raja ni huta. Di bawah tutur muna dia ke nauli na denggan nong. Ditutur dia mau laut tersedarion. Waktu mana masuk kita seluruhnya belum balita aka kencang umur ada yang begitu ni utah. Jadi kita nomor dua tu, mula tema untuk kas kita waspau luar di luar tersedarion. Masa balitang mabaga betul madak kesedaruan. Hari terugabe kas kita marsi paulo luar. Jadi dia muna pariban nami song-songoni nang di rejeni ulo-ulo nami dot pelang nami. Mula itu udah kami dia akan nauli akan adenggan di seluruh angka babay ng muna di angka parbuin holong ng pinasak muna di pasangan tamu ng keningan ima parbuibir mas selas roa nami raja nami hati matutu so ang Panginoon ni Rajay pir matututo din namin sa luhuk na so kata ni Rajay pir mapok gibaul-baul pasalongan pir matot din namin sa luhuk na luju-luju mah nangaka pangomuan di pasar Rajay ng keningan ima deke si tiyo-tiyo deke si mudur-udur deke sahat maselas roa nami raja nami maparsolion ng pinasahap mo na disido kadina disido kadona disido daina disido ng tabuna sirsiro asinma honado asomma mula ati maraja nami agi ma dipanggiruang mo na sa matutuwa ka nauli sa manaringgan sa mapasu-pasun itu hatta di maupunta di pasu-pasun itu hatta ma di magudang sihat na sitok kay mana panay nahiton ang giya matutu di uloy pagdua ta sa luho na Martino doon anak Martino doon puro may mana tujulanon nang sonima nang naturas na dilean tuata ay pason dileon ng purni ako pasarian asa ang giya boy maparmudu-muduan pa tahun dia ka nang pinasak muna ng keningan iba ulus na gajang ulus na habal stok rap gajang matutu berita gabi gajang maberita horas jika gajang umur ma paupun tahun dia hafal nang aka pangabadi ang oras na mulati mari ito sa luuna dia ka hata nauli hata nadenggan nang pinasak muna ang kahata puda hata paspasuan siapa yang matutu di persabuhan nami dua media para nami abing may diapuan nami asa doon naik masuk kata tua-tua naung 10 itu maju mati 10 alu dia kahata nauli hata nadenggan hata paspasuan nang pinasak muna wapuhami ma hot martongan ijabu asa tuktumen nadur tiyo-tiyo main nalotin hata nauli hata paspasuan nang pinasak muna seunang mabuba seunang mamosik sa di sulma sa matubatean sa maita sa luhuk na liling mangulo sa matpanggabian sa matparasan jadi ope amang raja ng suribada